أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين رقادين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين 301 نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خدل مرین مو توابه خوشکو برین عزیز در سامایش بریا ودا ام هاد بی سر بحثی که نو چی نوه بحثا ما ده بیجه باب تحریم لعن انسان بعینه او دابتین بحثا حرامبونا قدغبونا لعنت لعانینا انسانه که بیزاد و ما بیجه لعنت خود حاشال مثلا فلان کسه بل احمد بل محمد بل علی بل کوی هبه همو لعنت خود یکی بینه و بیزاد وی و او دابت نیاجی مو لعنت خود لعنت الحیوان که بینه در حق حرام بونا و دایت بحثامه حديث 1553 عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أبو زيد ثابت كل ضحاك أنصاري هو تنقل كرن خدج رازبه وهو من أهل بيعة الرضوان أهل ذاتهاش أهل بيعة الرضوان بيعة الرضوان چيا وقت پیغمبر خدا صحابي خواه وای بچه حجه هنگه مکه دست مشت کدابی و جا هر و سال هفته هجرته و جا مشت کن نهشتن بین مکه هدا و پیغمبر خدا و جا صحابی لی جوان لی اودبین مشاوره کردن و جا صحابی ها سوزدان بیعت پیغمبر خدا را کردن گوتن امه جان خواب مال خواه ام پایتایی ام تچه بیجه ام وی تبکی حتی مرنه افجر بیعت الرضوان او جی نوف و صحابی هذا افزادها دبيجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال دبيجه چه من حلف کسی صند بخواه على يمين صندك بملة غير الإسلام بيجه صندك چه بيجه حاشا هکه اف نهولی به اف مسئله ها نهولی به حاشا ابم فلاح و میشه از بم جهی و از بم یزیدی یعنی مثلا ملتك ده نش سر دین اسلامه بيجي هكا اف مسألة هنهولي به وكا صندك حاشا او مربى ارمني او مربى جهي فلان ولي صندك هولي بخواه وكاذبا ور متعمدش قصدي وروش قصدي يعني زون بيجي نواليا وفيجا في صنده بخواه فهو كما قال او دبوا حشكو قوتي وليلته يعني حاشاش دين دردك هذا ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة كسي جان خواب تشتكي بكجة ام بيجي انتحار بك يعني خواب بكجة بكيري كي ام دالا قاندنه كي اون خواب تحت دبوجه عذب به يوم القيامة رجع قيامة بويت عذاب دان هر یک سر تحته خواب تحت دبوجه دي صوب سر تحته و تحت دبوجه ولی هر یک كيري كول خنجر الخواب ده ولی يا خواب دالا قينه دا هلاويسه يعني خود چه کشته به یه بوه به عذابدان رجا قیامته وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله وليس على رجل نذر فيما لا يملكه يعني نذر سر مروف کنینه در حق ویتش تاکو نیاوی مثلا بیجه نذرامه به از گوه فلان کس شرجی بکیم از هولی تشت پره فلان کس بده من اف نيوية تشتو نيويبة نظر سر چنابه ولعن المؤمن كقتله لعنة آنينا مؤمني وكقتله او قوغن هيك مازنا مو لعنة المؤمن كبين لعنة خودل تبه لعنة خودل سر رحي تبه حاشا يعني او هيك وكا كشتنويا چونكو معنى لعنة چيا مبيشه تش محروم ببيش رحمة خوده تش رحمة خوده ببهر ببي افو حاجكو او قوغن هيك مازنا ويقتلويا متفق عليه اف حدیثها بخاری و مسلم هر کل نقل کنن خودش و راضی به حدیث 1544
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة هتناقل كلام خدا جرازبه دبجة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا نبابتا نا لايق مراوك مؤمنة درست مؤمنة خفوي وش درويوي وكهف ولی مؤمن صمیمی به یعنی نه بابت ویا نه لایق ویا ان یکون لعانا لعنت کرده یعنی بجه لعنت خود فلان کسی به خود بلایی بدته خود قهر و پریشان بکه فلان وقتش تقولی نفینو لعنت بینه اف نه بابت ویا نه لایق دفع ویا لازمه نبیجه تشتهولی رواه مسلم اف حدیثه امام مسلم نقل کیا جهد الكتاب خدا حدیثه 1555 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أبو درداء تناقل كلام خدا جرازه بقوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أو يكون لعنات أو إنسان يكون لعنات كار لعنات الإنساناتين المخلوقاتين فلان رجا قیامت ند بن مهدروان نه شفاعت و کسی کارم بکن ولا شهداء ند بن شاهد رجا قیامت خود نه شهده بین و قبیل که نه مهدر و قبیل که رجا قیامت رواه مسلم اف حدیثه امام مسلم نقل کرده خود جرازی به خود منک شو انشالله شو لعنت کرد حدیثه 1556 وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال سموره كره جندب هات نقل كره خدا جرازه بگوتیا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار لعنة الهفنين لعنة خدا نبيجن خدا لعنة تبكي خدا لعنة خدا سر تبه تشتهول نبيجن ولا بغضبه نبيجن خدا غضب خدا التبه خدا غضب التبكه و تبر غضب خدا بکوی تشتهولی نبیجنه ولا بالنار نبیجن خدا تبکه اوگی جهنمه دا خدا بکته بی چرا جهنمه ولی تشتهولی نبیجن تشتهولی لعنت هولی و لعنت بدعای الهفود نکن رواه ابو داود و الترمذي اف حدیثه ابو داود و الترمذي نقل کرنه و قال حديث حسن صحيح ترمذي قلت حديث حسنه و صحيحه ورا سندی که خواه حسن قنجه نزعیفه ورا سندی که خواه صحیحه سالمه حدیث 1557 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود هاته نقل کردن خود جرازی به گوتیا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هولی گوت ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ليس المؤمن ناكسك بالطعان يعني عيب قصير خلق بيجن خلقش يعني قيمة خلق بيخن مؤمن نزل مكواليا طعن الخلق بكي يعني شو يعني عيب قصير خلق بيجن حتى خرش جاوه هودم بكفن ولا اللعاني مؤمن قطعيا لعنت كرا لعنة نوينة ولا الفاحش نبي حيايا مؤمن نبي حيايا ولا البذيء ندف بيسا ندجون كرا دف بيسا تشتن يعني مستهجان تشتن نسبحي نونس هذا بخا مؤمن رواه الترمذي وقال حديث حسن اف حديث الترمذي نقل كريا قلت يا حديثك حسنا بله ام حدیثی دجی بخوینی حدیث 1558 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو درداء تنقل کرن خود جرازه و گوتیا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هولی گفت ان العبد اذا لعن شيئا مروف عبد وقت کو لعنت تشتی اونیا صعدت اللعنة إلى السماء أو لعنتوي بلند به حتی چبال آسیمانا با فتغلق أبواب السماء دونها درین آسیمانا برفنا ملیاکت دری آسیمانا بروی لعنت بناکن ثم تهبط إلى الأرض بشتنجي سا فتلت كبر أرض فتغلق يعني نكب أرض بالأرض با فتغلق دری أرض جتگرتن أبوابها دونها درية أردج البر
ولعنة تجرتن نقول بش عاصمون نقول بعرضه كبعرضه ثم تأخذ يمينا وشمالا بشنجي الملي روسته بود شل ملي جابي بود بش جلاب شن كده فإذا لم تجد مساغا وتكو تدار نديت بشته رجعت إلى الذي لعنا أو يكون لعنة لهاتي كرن فتلي بولويفو أو يكون لعنة لهاتي كرن فإن كان أهلا لذلك هكا حق كربه لا يقوى لعنته به شخوا هدف خير جوه جه خوا وإلا هكا نه بابته به نه لایق به حق نکر به رجعت إلى قائلها که لعنت لانه به او دیسا فتله بالیو یعنی یه لعنت گر کی به دیسا او لعنت ده فتله بالیو او به ملعون او بشرح ما خوده به بر خوده ما محافظت که رواه ابو داود اف حدیث ابو داود نقل کریا خوده جرازی به خوشکو برین عزیز بلا وده بسکنه حتی درسی که آمده بمینه خیر و خوشیه دام